Snimamo skrivenu kameru jednu. Samo se lijepe mamuti, u pičku glupu, kaj bi zajebalo? Dobro, ovako kisnem pa ću izgledati još jadnije, ono. Aj ne budi pička. Može 5 kuna, hvala. Ne, okej. Sorry, jesi ti iz Zagreba? Mislim da si da Lešica. Jel znaš kako doći do centra, nisam odavde? Sad koji centar to mislite? Baš u centar, kod Kipa onog. Aha, glavnog kolodvora. Da. Znači idete tu do ovog rotora. Da? Znači budete tu vidjeli... Da, sam mi ne govori šta da radim. Aha, dobro, znači tamo vam je rotor. Dobro, budete... Ne mislim, nego ono, malo mi je to stres, zato kad mi cijeli život ljudi govore šta da radim, pa ne. Dobro. Znači ovaj rotor tamo radi. Pješke, da? Budete vidjeli, sad za pješake možete komotno proći. Poprijete se za taj rotor. Ali sam mi ne govori šta da radim. Dobro, pređete, tam je Sava, most. Ne, jel mi možeš, sorry, fakat mi je to ono... No. Sam mi možeš pokazat kao... Evo ovako tamo. Ne, ali sad mi rekli kak da tamo pa... Ne mogu direkt sigurno, jer sam probao... Idete tamo, tu su ove kuće. Ali ne mi govori šta da radim, please. Može. Tu su ove kuće i idete prema Savi. I to je to. Jel mi možete ikak reći sam da mi ne govori šta da radim? Ne baš, teško. Please, ono, znači, fakat mi je to... Sad kako opet kažem, čovječe. Sam mi pokaži kud idem. Evo. Znači tamo. Evo, ovako. Snimamo video, prosto nisam... Car si jebeni. Ne, sorry, nisam inače tak bezobrazan. Makni tamo kamer. Kraj si, hvala ti puno. Dobro si reagirao. Gospodine, molim vas, jel bi mi mogli pomoći? Imam problem, ako možete sam se sekundu stati. On ima Kineze voza. A Kineze vozite, pozdravite mi Kineze. Recite mi, molim vas, trebao bi sad ići prema Avenue Mallu. Jel možete mi objasniti u kom smjeru? To ti ovaj smjer. Znači, znaš, iz Zagreba tu? Da, nemojte mi samo govoriti kud, samo pokažite mi. Ovo je pravo. Ne, nemojte mi govoriti, molim vas. Ovako, pravo. Ne, samo ovako, sad ne znam u kojem smjeru, možete lijevo, desno, Vamo izaći na ovu cestu. Nemojte, molim vas. Ne, samo pokažite, samo pokažite, gospodin, lijevo. Evo ga, ravno dole. Šta je ono Avenue Mall? Nije, samo u tome pravcu dole. A sad idemo... Na ovu široku cestu. Jel vi njih vozite? Da. I'm sorry. In which direction is Avenue Mall? Ne znaju on tu. We are not local, so we do not know. Da, ovaj Avenue Mall, znači idemo sad ravno ili lijevo? Ajmo, let's go. Okay. Oh, let's go. Idemo, a? Pazite, sorry, joj, auto, jao, gospođo, nećemo mi tako s Kinezima lako. Gospodo, sorry, u kojem smjeru bi ja sad trebao ići da mi Avenue Mall dođe? Jel vi znate? A nisam... Ravno pa onda lijevo. Molim. Trebao bi ići u Avenue Mall. Aha, pa jo pita to mog vozača. Sad sam ga pitao, kaže vozi Kineze, ne znam kud trebamo ići. Pa sve Ma budem ja kompas, to. Oprostite, cure, jeste vi iz Zagreba? Jel bi mogli pomoći, ne znam, doći do centra? Kojim putem? Pa... Pješke sam. Aha, pješke su? Da. Onda moraš na bus, sad busevi su svuda tu. A da, znam, ali ja sam tu pogubljen malo. A znate mi otprilike reći, mogu se ja i prošetati, mislim, ne znam koliko mi treba. Mislim, gle, možeš ti prošetati, ali ja ne znam koliko je sad zatvoreno to, da. A kam idem? Trebaš doći do Savskog, znači trebaš doći do Savskog mosta i onda sjedneš na bilo koji tramvaj. Da, okej, sam mi ne govoriš šta da radim, nego mi... Pravno. Da, ali nemojte mi govoriti šta da radim, nego... Ne mi govoriti, please, šta da radim, ono. Možeš šta hoćeš da ti kažem. Sam mi pokaži smjer. I onda... Ja da ćeš proći ovak jednu školu i vrtić i sad, mislim, ja ne znam da li je to zatvoreno, kužiš. Inače je kružni tok koji ti možeš proći. A dobro, mislim, znam da ga mogu proći, ali mi ti ne govoriš šta da radim, kužiš. Ne, mislim, cijeli život mi govore šta da radim i ono. A kak da ti ovak? Pa sam mi pokaži, ono. Pa, ali ne znam da li možeš, da li je zatvoreno jer rade. Ne znam. Ok, ali vjerojatno ima neke staze tamo. Možeš ovako, pa ovako. I gledaš kako da dođeš preko, no. Tako, pa ovako i onda... Ove zgrade. Da? Kao ravno. I onda jedini put koji ćeš imati do tog kružnog toka. Dođeš do tog kružnog toka i onda shvatiš kako ćeš preći do mosta, a to bi ti bilo zapravo... Ma kužim ja se, sam mi ne govoriš šta da radim, nego mi sam pokažeš
Snijamo video, ispričavam se, cure tam je kamere. Inače nisam tak bezobrazan, ispričavam. Ispričavam se, pre-awkward, uživajte. Ispričavam se, cure, nisam inače tak bezobrazan. Ovo je bio challenge da budem što bezobrazniji, jer sam bio dovoljno bezobrazan. Bilo je dosta čudno. Zapravo više onak, malo me postalo žao. Kao Mimek, zašto je tako glup? Dobro je glup. Kome što skrivio? To se ja pitam svaki dan. Jel trebaš pomoć da te odvedemo mi? Hvala vam, cure. Uživajte. Ugodan dan. Molim vas, jel mi možete pomoći? Treba bi, evo, što više ljudi, to ćete mi... Evo, možete vi... Treba bi vam ići do Avenue Malla, a sad ja ne znam u kom smjeru, kud bi trebalo. Avenue Malla. Avenue. Slušaj, ti sa autom. Nisam, pješke ću. Ono si u kulcu, ali ne. Ojoj, hvala ti, brate. Ti će tamo samo ravno prema one tamo zgradi bijeloj. Vidiš tamo zgrada, iza arene ona zgrada. Ali možeš mi, molim te, samo da mi ne govoriš, nego samo da im pokažeš, ovako ja ti to lakše mogu onda... Tamo ti je autobusna stanica. Moraš na autobus. Ja ovako malo imam neki poremećaj, vi meni morate samo ovako pokazati, ne morate ni reći uopće. Samo... Tam idi. Nemojte mi govoriti šta da radim jer... A kada ti pokažu? Uvijek mi govore šta da radim, idi u školu, Završi školu, nađi posao. Aj, ništa onda. Gledajte, snimamo skrivenu kameru jednu. Samo se lijepi mamu ti je u pitsku glupu, kaj mi se bavila? Dobar dan, oprostite. Jeste vi iz Zagreba? Molim? Šta treba? Kako da dođem do centra grada? Tamo idete preko puta arene, tam kako se spustite stepenicama, dočekajte neki... Ali sami nemojte govoriti šta da radimo, kojim putem da idem? Kako šta da radite? Pa to vam govorim, kako ću vam reći? Pa cijeli život mi govore šta da radim. Ne, ali sam ako mi možete pokazati. Pa kažem, tamo morate proći pored arene, popnete se gore stepeni, ovako gore i siđate s druge strane stepenicama i dočekajte autobus 110 ili ne znam 133, on će vas odvesti na most. Da? Na Rotor, na most. Tamo sjedite na 14. i doći ćete na trg. Jel možete kako reći sam da mi ne govorite šta da radim, nego da mi samo pokažete? Pa ti zafarkavaš malo. Zezam vas, snijamo video, imao sam izazov da moram biti što više bezobrazan prema ljudima, inače sam dobro dijete, oprostite. Ne moraš me grliti. Oprostite. Može 5, može 5. Vidim ja da ti zezaš. Ispričavam se. Dok govoriš da ti onda rekao što dobro, onda ostani tu pa stoji. Dobro ste mi i rekli. Hodat moraš. Ugodan dan. Ženja. Tamo rekli da mi je tamo, znači tamo trebam doći na razgovor za... Ne znam gdje je to. Ne, lažem, nije partizanski, Avenue Mall. To sam mislio. To, ja ne znam zašto partizanski, baš sad čovjek. Sad je to vama problem radi rotora. A rotor? Da, jer rotor vam više ne postoji, sad bi bilo najbolje izići. A možete mi samo ovako reći, to jest ne reći nego pokazati, jer ja ne volim kad vam... Gdje ste s autom? Nisam autom. A čim ćete ići? Pješke. Ja sam osvojio prvo mjesto na maratonu prošle godine, 50 km. Gdje vam ovdje idu ravno svi? Da, vidim, ali nemojte mi govoriti, molim vas. Nek samo ovako mi možete pokazati ovako... Evo, samo tako ravno kod vam ova... Da, ali nemojte mi reći, samo mi ovako gledajte. Tipa. Tako. Hvala vam, vi ste najveći, gospodine. Dajte da kažem, malo se zezam, tu je skrivena kamera. Ej, sorry, nisam odavde, kako da dođem do centra grada? Centra? Da. Ti si lazy? Da. Do centra treba bi ići na bus na... Sam mi ne govori šta da radim. Di idem? Sam mi ne govori šta da radim, ali di idem? Mislim, tam su mi rekli, prema tam je centar, ali... Možeš na glavni kolodvor. Pa onda s glavnog. Da, ali kako doći do glavnog? Pa znači na bus 234. Ali ne znam kako doći do tamo. Pa tu ti je stanica ispred arene. Da. Pređeš preko. Ali sam mi ne govori šta da radim. Ne znam, snijamo video. A Isuse! Sorry, inače nisam tak bezobrazan. Bilo je malo čudno. Okej, aj bog. Znaš kako me pogleda. Oprostite, molim vas, treba bi pomoć. Znači, treba bi u smjeru Avenue Malla ići. Ja čekam tu na kiši, viš nikak da mi objasni neko kak treba. Čega? Avenue Mall. Ona zgrada, velika, trgovački centar. Ili prema centru, ono ne znam, Banja Josipa Jelačića i to, taj smjer. Nije baš odavde. Kako ste s autom? Ma nisam pješke, ja sam, znate, bio maraton, trčao 50 km, meni to nije problem niš do centra otrčati.
Probajte tuda. A ništa, eto hvala vam za vas što ste bar pokušali pomoći, eto. Snimamo jednu skrivenu kameru, zezancija je u pitanju, tamo je kamera u autu. Ali to je za vas i dalje, to je vaš. Prosti, jel bi mi mogu samo pomoći? Evo, čekam tu na kiši, već 10 minuta. Treba bi samo u smjeru Avenue Malla. Smjer, kud bi trebao ići? Pa kako ti sad objasniti to tu jebote? Šta busom, pješke, šta? Pa ne znam, mislim, mogu ja i pješke, nije problem. A imaš dosta u Avenue Malla? Ima dosta? Pa da. Šta si taksi ne zoveš? Pa nemam novac, evo, sve su mi, sad tu mi je izgleda neko mazno novčanik u areni i... Možeš samo ovako pokazati kud bi trebao ići, ovako. A daj odi tu na autobusnu stanicu negdje. Dobro, nemoj mi samo govoriti šta da radim, nego samo mi ovako pokažeš mi kud, ja tak najlakše to mogu. A ne znam ja sad tu otprilike, najbolje ti otići na autobusnu stanicu. Dobro, nemoj mi samo govoriti kud šta da radim, nego samo ovako pokaži mi. Ako je desno, onda... Ne znam kako ti mogu. A misliš da ne? Sorry, gle, snimamo skrivenu kameru u autu. Hvala ti. Oprostite, ja ne znam kud stvarno trebam ići, izgubio sam se, ja mislim. Trebao bi ići u smjeru Avenue Malla. Avenue Malla? A ja nisam iz Zagreba. A niste? Ne. A nešto, bilo šta, ja bi trebao zapravo na trg. Na trg? Aha. Da mi možda to pitamo tu negdje nekog da je tu iz Zagreba. Možda onaj gospodin. Možda, jer ja sam iz Istre. A vi ste iz Istre? Tako da meni je teško. A joj, ja sam bio, znate, u Istri, na ekskurziji u drugom osnovne kad smo išli. Bili smo... Možda oni, Jel bi mi mogli pomoći, molim vas? Evo, gospođa mi ne zna reći. Ja nisam iz Zagreba, pa mogu... Ako... Opet je youtuber, a? Neći klijent. Hvala. Da, Srebor bi ovo, da. Gospodine, hitno je jako. Da. Ako je Slaven, pozdravite ga, recite da je Leon. Samo malo vam je tu, malo samo zamazano ovo. Ma ne, malo je zamazano, gospodine. Jel mi možete Avenue Mall, u kojem smjeru je? U kojem smjeru bi ja trebao ići sad? Da, trebalo bi tamo desno. A? Tamo, tu me jedan desko pita nešto. Molim vas, znači tamo idem? Da. Jel možete sam da mi ne kažete kud, nego samo mi pokažete? Pa imaš telefon, pa imaš tamo... Ne, evo sad su mi ukrali telefon. Pa nisu ti ukrali. Ma gospodine, ozbiljno. Dobar dan, kako ste? Evo, dobro. Zašto je to referendum? Evo, imate tu, piše vam sve. Jeste vi u kojoj stranci? Ko ja? Da. Niste? Ovo je građanska inicijativa. Ja sam mislio da ste u nekom Živom zidu nešto, pošto piše vam uzmite nova stranka, pa sam mislio da mi pozajmite par hiljada kuna. Da. Znači niste u stranci. Ste voljni, jeste već potpisali za ovu inicijativu? Pa Jarane, ako iskreno hoćeš da ti kažem, ne želim biti prost, a u mene ti stvarno boli kura za politiku. A ako ti treba glas, ja ću ti rado potpisat jer sam dobar momak. Glas, potpis? Potpis, šta li je već? Evo, moj. Ajde da ti potpišem, gdje treba? Trebaš ići ravno skroz na autobusnu stanicu. Znaš, a imaš i tu autobusnu, samo ne znam da će ti furat. A najbolje ti ići skroz tamo do kraja gdje ti je zatvor. A mislim, možete da mi ne govorite šta da radim, nego samo lijevo, desno i to. Samo ravno ideš, kad dođeš na cestu, samo drito. A mislim, vi meni opet govorite gdje da idem. Vidjet ćeš, imaš prvi semafor, drugi semafor. Dobro. Vidjet ćeš zatvor, Rajterićev. Zatvor, vi mene šaljete u zatvor. Tamo ti je stanica. Pa ne znam, zašto vi mene želite poslati u zatvor? Ne šaljite u zatvor, tamo ti je autobusna stanica. Aha, i onda kad izađem... Tako, kad ideš pješicu, tamo drugi semafor, pređeš na lijevo, vidjet ćeš gdje je rulja, tamo ti je autobusna stanica, furate na Savski most. Dobro. Sa Savskog mosta ideš na tramvaj za trg Bana Jelačića. Aha, dobro, vi meni opet govorite šta da radim. Mislim, malo smiješno zvuči. Ne zvuči. Mislim, možete sam pokazati, znači sjedam na bus i gdje, onda kad izađem sa tog kolodvora, lijevo, desno, ravno, iza, naprijed. Mislim, to isto ko kada spavate sa ženom, pa ne znate, hoćete ući unutra i hoćete ga izvaditi nazad, hoćete ga u... Ne, malo dobro, prcaš, pa ću ti ja ovako. Rekao sam ti ponovo, ideš drito, samo pravo po cesti. Imaš prvi semafor, to ti je kod Lidla. A šta mislite, mogu ja trčati do tamo?
Ne znam da ti možeš trčati. Pa ja inače mogu trčati, a kad bi ja stigao tamo? Kad bi stigao? Da. Ne znam koliko trčiš na 100 metara. Pa trčim ja na 100 metara, dobro. Snimaju nas za televiziju. Pa nek snimaju. Inače nisam tako grub, a skrivena kamera u autu. A to znam, pa. A sve najbolje. I tebi, stari. Nemoj se ljutiti. A bez brige... A sad da budemo između nas ovako. Ovako da ti odmah nešto kažem, neki dalje snima. Znao sam da snimate jer je bio kompa tu. Da, znam. Razgovarao, kužiš. Ja sam razgovarao. A ti si razgovarao, znam da je neko razgovarao. I vidim frajera cijelo vreme auto, kužiš. Ali pravim se kao da ga ne vidim. Da, ma to je ono dio šova. A dajmo reći ovako, inače ovako, imate ženu, nemate. Rastavljeno. Jel prcate ovako šta? Tu i tam, kužiš. Tu i tamo. Kaj ne leti. Pa ja nešto slabo, neće me ni jedna. Ne znam, možda zato što sam ružan ko kurac. Ne znam šta traže, ljepotu ili ljepotu u dobro kitu. Kurac je lijep ženi, kužiš. A ja nisam, u tom je problem. A, onda ja slabo jebiš, jebi. Misliš? Nemoj! Slabo jebiš. A daj mi reci, imaš kakvu poduku, kak bi ja nju trebao baš ono da razvalim, ono totalka da ona opet sljedeći put hoće sa mnom, a ne da ja moram tražiti tam neku drugu. A baciš 100 kuna kuš dole i onda kad te sagneš da digne ti je naguziš i boli te kurac, ne? Joj, star, hvala ti, sam da vidim je li stigla ta poruka, evo šta je već. Ne mogu hodati, imam začepljenje vena, kužiš. Jebe mi mate. Ovo, ja tu na... Evo i vozimo sad gospodina doma. Kak ste, gospod? Gura se, živo žena dica buši. Žena dica bušilica. Sam iskopće bušicu jer možete neći se me Jel' tak nekako? Bok. Pozdravite ljude. Dečki, drž se, nikom se ne dajte. Jel' tako? Kaj god vidiš, rke koke. Vodimo gospodina doma. I savjet nam je dao kaj god vidiš rke koke. Jel' tak? To je to. Recite sad. Imate pravu ekipu. Jel' imamo? Da. Ali ga. Hvala vam, gospod. Vi ste sad dio naše ekipe. To te ja pitam. Nadimak mi je riba. Ko riba? Imamo novu ribu u autu. Inače sa Knežije sam. To je to, HC. Tu. Može tu. Ćemo ponijeti u nje gore. Jel vam treba ponijeti? Bi, ako može. Evo, samo 2 puta pobucite. Hoće samo da stane, molim. Ajde. Ajde, nije problem. Ajde da snimiš i sad da vidiš gdje živi Klošar. Sa Knežije. Nemojte tako. Pa jeđe, to se nije neki imam i njemačkog ovčara. Uđi. Ma dobro, i tak moramo ići, pa... Pa samo tu na stolu stavite. Može. Šta fali, stanu psovi da stavim? A ima još samo jednu sobicu. Super. Vamo. Koliko, vas je troje, ali tako? Ma ne morate vi nama niš davati. Ma za kavu je. Ma ništa. Vi zadržite počast 3 sebe. Evo može 5. Ma 5 uvijek. Hvala vam na svemu. Uživajte. Ma joj, dečki. Ugodan dan. Hvala Ivana, sve najbolje želim. Također. Ćao, Bog. Uživajte. Bog. Da ne bi bilo da smo samo debili koji snimaju pranko, evo, pomogli smo čovjeku. I ovak je onako more za mene da sam debil. Baš. A dobro, za tebe još i mogu reći, a ja sam druga priča. Ja sam dobar čovjek.